Sinibingelele kwikhaya TV2. Sibika sika-Jay eMlazi ku-Ward 78 lapho i-MK njengoba ibone imasha ibisiya laphaya kaDludla. Phela kuzokhumbuleka ukuthi kuloya muzi ila kudlule khona amalunga amane omndeni engozini yemoto. So i-MK-ke ibiye khona-ke iyoduduza umndeni. Wena-ke ongaka-subscribe kuleli khasi, siyacela ukusubscribe kuleli khasi khona uzohlala uyithola njengoba zinjalo. Ake sibuke-ke la mavidiyo-ke lapho-ke ithe ifike i-MK yafike-ke yasithula khona umthandazo. Akubuke-ke la mavidiyo alandela. Asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala 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 asibuthwele ubunzima halala ho halala asibuthwele ubunzima halala ho halala yo 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 halala asibuthwele ubunzima halala yo halala asibuthwele ubunzima halala yo halala asibuthwele ubunzima asibuthwele ubunzima halala halala yo halala asibuthwele ubunzima asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala asibuthwele ubunzima halala yo halala asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala asibuthwele ubunzima halala yo asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala asibuthwele ubunzima halala ho halala yo asibuthwele ubunzima halala ho halala yo halala 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 asibuthwele ubunzima halala ho halala
asibusele ubunzima. Halala ho halala yo halala asibusele ubunzima. Amandla awethu amandla baholi bethu siyanicelela uJehova ngoba akekho umuntu esimthembayo ngaphandle kwakhe futhi naloko kwenzekile la ekhaya ubekwazi ubekhona ukubonile asisoli lutho cela sivaleni amehlo sizokhuleka sonke haleluya amen baba uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakumema phakathi kwaleli khaya lakadlula sisingenile uNkulunkulu engcwele sithi besona amandla babophe ngegama lakho bakubophe ngegazi lakho Nkosi uJesu elingcwele besona amandla ufikelele lathi nesingeke safikelela khona ngoba uNkulunkulu engcwele uthobona usinikeza umoya oyingcwele uyena besona amandla oyosipholisa amanxeba ufikelele labanye abantu bengeke bafika khona uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakuwelcome phakathi kwaleli khaya Jehova engcwele sithi bonakala uvala besona amandla ingoma ezivulwe isitha Nkosi yamakhosi uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu onamandla wonke usuwenzekile umsebenzi phakathi kwaleli khaya ukukhona somandla ubonile uNkulunkulu engcwele wavuma ukuthi akwenzeke uNkulunkulu onamandla wonke ngoba wena Jehova konke baba kusomana phambi kwemsobakho akukho kwenzeka wena ungazi Nkosi uJesu baba namanje Nkosi uJesu sesikhona phakathi kwaleli khaya sithi uNkulunkulu engcwele ngene wena besona amandla ungenelele esimeni sala ekhaya uNkulunkulu engcwele ungenelele kuwona wonke amakhona Jehova
ukuthi uNkulunkulu enamandla ney'nhlelo abanazo uNkulunkulu ey'ngcwele uvula iminyango mesiyona amandla ukuthi umsebenzi uhambe kahle Nkosi uJesu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba uNkulunkulu ey'ngcwele sikhulekela ukuthula mesiyona amandla the peace that surpasses all understanding emndenini uNkulunkulu ey'ngcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba wena wedwa owaziyo mesiyona amandla uthi wena uyisiqalo futhi uyisiphelo Nkosi uJesu ngaphandle kwakhe akekho omunye uNkulunkulu Baba namanje kusona lesi sikhathi sithi siyakudumisa Baba siyabonga ngoba uthi asibange ngezikhathi zonke uNkulunkulu ey'ngcwele siyaku-invite naphakathi kwaleli khaya Jehova sithi uNkulunkulu ey'ngcwele isitha la singene khona wena vala uNkulunkulu ey'ngcwele bonakala ubabusisa mesiyona amandla bonakala ubaprotect ubavikela Nkosi uJesu uvule neminyango evalwe yisitha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba nabantwana bakho abakhona kule ndawo sibakhava ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha from the crown of their head to the sole of their feet uNkulunkulu ey'ngcwele siyabonga in Jesus mighty name amen